Beleza Maşavanên hêja şanda hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriye duhî gihişt hewlêrê çendîn civînê encamdan îro li gel Serok Barzanî civiyan. Rûba xebû cîgira Seroka hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriye mêvanê min e. Dem baş birêz Rûba Xebûş destpêkê de dixwazim bizanibim li gel Serok Barzanî mijarên sereke ku vegirtin desta çi bû? مساء الخير بله لكل وارباش المشاهدين. تماشوانان ره بگومان اف سردان د چارچوبیا سردانین کو بری نهام هاتن هرما کردستان جبو خردکرنا پیوندیان بهتر ام جبیر ناکن کو و رولا حولیر لسر همی آستان دوسیا سوریه ده هر وها لخوگرتنا 250,000 خلک ما سوریه الخوگرت سردان ما ایرو دوان چورچویان ده هر وها لسر گلک بابتن دن سریده جی چارەسەریya سیاسی li Sûriyê gorî wan amaje û karên me û şopandina me jî her wiha destêwerdanên herêmî û navdewletî di krîza Sûriyê de ku ev yek alozî bêtir û astengî bêtir ji xelkê Sûriyê re çêkir û azar çêkirin. Her wiha destêwerdanê Îranê di herêmê de li mantiq li navçeyê bawekî giştî milîşyayên li Sûriyê ku tawanan û binpêkirinan li Sûriyê dikin. Her wiha me behsa Partiya Karkerên Kurdistanê jî kir ew rêxistina PKK û girêdana wê bi PYD û ew binpêkirinên ku li Sûriyê dikin. Bi guman xalên din jî hebûn lê ev xalên herî giring bûn û her wiha me behsa rewşala penaberên Sûriyê jî li Herêma Kurdistanê kir. Her wiha ew guhdana bi wan tê kirin. Biqasî ku daxuyaniya civîna we li gel Serok Barzanî de hatiye ku rewşa Efrînê jî hatiye rojevê Serok Barzanî dilgiraniya xwe aniye ziman divê derbarê de hûnê çi bêjin birêz Xebûş? تم التطرق بله ما على عجالة في بعجله بو ما بحثا في بجاري كير مزانن كو برسكريك لعفريني هن لي اف برسكريك نتني لعفريني هن لحمينا في تشين رزقار كري لباكوري رجاواي سوريا هن جرابلس هن برسكريك لعزازي برسكريك هن لبابي برسكريك هن لحمي وانا في تشان برسكريك هن بێگومان جی و ڕەوشەکە منین ئارام لەوان ناوچەیە هەیە دەمێن بوری دە گەلێک تەقینên تەروریستی لەوان ناوچەیان چێبوون لە ناوچەین باکووری ڕۆژاوا ڕەوشە ئەمنی ئەم دزانن کۆ نارامە ئەم دزانن جی کۆ بنپێکردنێن نەڕاست هەنە لێدە لێ نەتەنێ لە عەفرینێ هەیە لە هەمی وان ناوچەیان هەنە بێگومان ئەو ناوچە گەلێک ئازار دیتن گەلێک هێز بسەروان دەرباز بوون شەڕ لێدە چێبوون بێگومان ئارامیە ئەنی لێدە دەمژێر دەوێ حکوومەت و ئیتیلاف هەروەها پێکاتەیەن ئارتێشە ئازاد هەمووی بەهەڤرە هەوڵ ددن هەروەها بە هەمانگیت گەل دەولەتا تورکیە کۆ هەوڵ ددن کۆ چاوە ئارامیە لێ دەڤەرێ پەیدا بکەن و خەلکێ وێ دەڤەرێ ئارام بن و ئەم دزانن جی کۆ پرسگرێک هەنە لێ ئەم ناخوازن کۆ ئەم وێ پرسگرێکێ جودا بکەن بەحسا هەوڵدان و سعی هەوڵدان و ئاخافتن هەیە ji بۆ vegerا wan ku ji beran ji bo Efrînê yan navçeyên din jî lê divê em waqeî bin li Idlibê niha nêzîkî 3 milyon û nîv kes ji hemû navçeyên Sûriyê tê de hene lê her ew hemê hatine geştê bikin wê de bo nimûne lê wan ew reviyan e ew ji ber rejîmên reviyan hatine wan navçeyan em dizanin ku pirsgirêk li wan navçeyan hene û ev doz jî nabe ku em beş bikin divê ew babet demjêre divê û kes hewl nade ku demografiyayê were guhertin Kurd beşekî sirastane ji yê gelê Sûriyê û mafê wan û
لهي لسر خاكا سوريا بلی هر وها جوین دا روشا مافی پیک هاتیان ده پیش روشا سوریه ده هاتیا آخافتن دوی درباره ده سکنا و وکی اطلافان اجتماعی هر وها سکنا جناب سروک برزانی چی بو؟ بله او بابت جي نب برفرهيزي هات بحث كرن لي سوريا وسوريا بيش روج بي رجيم اسد وهمي رخصتين ترورستي لسر عرداوي جدابن دفي ما في بيكاتيان همي انا همي بيكاتين سوريا بوكف جبلي نتو اولاوي ده همي وكف بن وداركي خود ما في خود هول دنكو ديمقراطي برقرار به ام وك ائتلاف ده ام انجمن اجتماعي دنا ائتلاف ده هي انجمن اجتماعيه كردي او جي بيكات اكسركيه يا ائتلافيه وانجمن تركمانيه هي وسريانيه هي جهمي رنگو گلین سوریه تیده هنه ما فين بيكاتين سوريا وكهافة وتجدهي نابرا وانتنا دما كنت بحثا دولتك ديمقراطي دي كدفي حمي وكهافن چه دينو چه اولبو چه مافن برز روبا حبو شروها گور آگاهداری اما جوینا و کل گل اینه که سن جوانان اجتماعی کردی سوریه جگولی دار کتی هبون ده جوین اول گل اینه که سده بابتین سرکه کو و آخفت حتن سر میزا گفتگویان چی بون؟ بله دوه جوینک لگل نونراتی آنه کسی هر وها گوتوبیج هبون سر یا گرنگجی روشا گله سوریه لنافچین رزگار کری بو هر وها روشا خلق سوریه کل هرما کردستانینه و گرنگیدان ابوان ده جالی پرورده و جالی مروی بگمان او بابت سرکبون هر وها تکزی لسر هفبشيا الراستي بهيز دنابرا انجمن الاجتماعية كرد لسوريا وتلافي اف خالين سركبون دو هادن بحث كرن بلي ارمانجا سردانا ويا حريما كردستاني تشبو قالوا جدرفي هفديتنا ولا قال سروق برزاني دي هفديتنين وي ديجي لدار بكذن بريز روبا حبوش بگمان من دست که دگود کو بحث کردن پیوندیان لگل الهرم کردستانی تشتکی استراتژیه و محاول دن کو هرتمی ام دن ام کو رولا سرکه دیتن دل گل کلکا شورشا سوریه سکنین و حواندنا بصدان پنابرین سوریه کو جمال خو کوچبر بون چج جالي رژیمی یانجی داعش یانجی جپککی و پیاده جوان افچیان اف درجه که دیادنجی ده هفدیتنین دن هبن اف جی تشتکی سرکیه کم سردانا کامپا بکن و سردانا گلی خو بکن ام دی لوان گهداری بکن او جی بابتن کو ام دبینن بگرنگی دینه کو هر وها کو تشتام کاربن جوان را پیشکش بکن ام سپاسیا حکومت هرما کردستان و گلی کردستان دکن کو خلق سوریه و حواند اف پیوندی که گلی کی بهزه و جی سپاسیا عالی ما اجي سپاسياتكم روبا حبوي جيغرا سروكا هفيمانيان اجتماعي اوبوزيسيون سوريا كنت ميواني شكرا لك